turaza kuri Play Store maze tujye aho basacingira twandikamo RP Reward niko application yitwa kandi ndikwandikire urabibona. Sacinge dutegerezeho gato. Application dore ni iya mbere. Application ni iya mbere. Ngiye niko yanayasitaye ndankanda open. Tegereze ikibazo ni wifi kugenda gake ariko muri hangana yafungutse. Urabona ko bahita ama reward y'amafuko y'ini 500 cyangwa 400 bakanda agree. Baduhe ama email turi bwaze kuyibaruriraho. Email turakanda kuri iyo mail ya mbere. Tegereze mere hano twayikoze nabi, reka twongere dukande iyindi hariya byari byanze. Kanda kuri iyo ya mbere bahita batuzana ahangaha none no internet ihangane. Ndizera ko noneho birangiye. Urabona yuko hano noneho mfite amakoyini ari hariya hejuru ariyo tuza kuvunjamo amafaranga. So uratukanda hasi handitse redeem, rangiza ujya nk'ahari mobile recharge. Rwose hari ngiye kukwereka uburyo bwinshi bwo kubikuza. Ari gukoresha telefone, PayPal, Binance USDT nayo irabikuza, ariko twebwe tugiye kukwereka uburyo wakoresha uburyo wakoresha mobile money cyangwa simcard yawe bakaguha amafaranga yawe. Maze ukandeho nurangiza urebe ahantu hejuru handitse service provider, kandeho hariya ari service provider aho nurangiza ukandeho atubona uburyo bwo kubikuza. Ari MTN ndetse na Airtel. Turakanda kuri MTN. Niturangiza urabona yuko hano nemerewe kubikuza igice cya senkani. Urabona ko amafaranga application irayafite ni menshi. Cyane amafaranga yarahari kuzamuka kugeza ku 10,000. Kandi n'ugukina amagame barangiza bakaguhemba ayo mafaranga rwose nawe wayakorera guys. So noneho icyo tugiye gukurikizaho ni ukwereka uburyo wabikuza kuri Binance. Nk'ubu kuri Binance ubona yuko ndabura amafaranga make.